ya le paia o le o valaulia tau sangat ina ia o tatou tutulai ia o fou mai le sa o le fionga i le kovanawao o le Mālō New Zealand. Please be upstanding for the arrival of Her Excellency, the Governor General of New Zealand. Tausaga tumal whaalalo le pai o la walaulia ia tatou tutulai ia i le fiomai o le fionga i le aumalu o le Mālō Manasiofo. Please be upstanding for the arrival of the head of state fionga i le aumalu o le Mālō Manasiofo. And please continue to be upstanding for the national anthem of the independent state of Samoa. I le anga ma le whaaloalo, au te tapai, le sunga e le toina. Sunga i whawhengai ngā taulangi e sātuala e pola pui te vanga babai whale, maru ia sāpia, e whapea. Le fio anga, o samaleu, mō le teitaina o le tātou Samiga e le nei tai au. And now I invite Reverend Elder
Pālemia tauili to lead us in worship this morning. Nau sunga ini, whawhenga. Nei lava saisi o tātou vai I le atua. Peitai o tātou mori mau I rona mamalu malona mātango fie I le nei tai ao. O iau maia foi mo I tātou le soifua ma le ola lau le lei. Wono me ai le tātou whawhitai ma le vinga. O maia se o tātou tāpuai I le atua. I le lei ono vi atu I le li maia whai pesenga I lo swafa le sili se. Ia tau atu le tai ao lo walofa. Ia tau atu fo I le polo wha maoni. I le lau pese se fulu manoa. Ma le nā peli ma le leo le kitara. Wawa e whawhia fia mai a te au I au ngā ruenga. Le li e. O te alanga fia. O nā mea o whaia e o ao. Le tua mama nae lo mātou tamā. Mātou langona lo mamalu mai. A wawa e fio whatasi mai mātou. A mātou pati patia lenei asofou. O siri ona langona lo mātou whatau waa ma le ato toa. O le atuai le nganga ma le wha maulalo. O le mana o lo lava nganga pa ie a wali tia ile nei wha moe moe. Ma wha pa ie ai o mātou loto tāpua. Ina mawhai o na mātou wofo ina atu le nei sauniga. I le nganga ma le wha maoni mō lo lava vi inga. E ala ia Yesu le mātou te talo. Amene. O le vinga o le atua o saunia le korisi matai vave. Whafonga le tua. Lana upi fola. Pafta iatu lo sunga I toina. Mo le sauni ngā lotu. Pafta foi le korisi. Matai vame. Mo le langina o vi inga o le atua. E ia te au le apa ma le Mālō Tetele. O te Savai'I ma le Mālō. Le fionga I le taitai o le Mālō. Le fionga I te maitai Pālemia. Le fionga I safa pitu. Ia me na omi matafa. Mo lana saunoga. I invite the Honourable Prime Minister. Ia me na omi matafa for address. Lau fionga I Pālemia. Lau sunga I le taitai o le sauninga. Lau sunga I le toina Pālemia tau ili malfitua. Lau fionga le au malu o le Mālō ma le masiofo. Your Excellency, the Right Honourable Dame Cindy Kido, Governor General of New Zealand, and His Excellency Dr. Davis and your delegation. Lau fionga I le sui o le fono sui tofia. Lau fionga I le sui Pālemia ma Minister o le Kapineta ma Minister o Langolango. Lau fionga I le whangawhitalai ma sui malu o le fono ao whaitula fono. Lau fionga I le sui whamsinusili Māli'i matamaitai o le whaamasinonga. Whaululunga o mtanga aluenga ma whalapo tonga tu maoti.
members of the diplomatic corps. Le paia, o le au whaingaruenga tatofia le atua o loo talawhauto I so se tō vine le atunuu. Le malutau wee o Samoa mai ona maunga mawalurunga, se ia paia ona papa tū loto. O le paia lava lea wa ainga matama, o tama maainga, tū mua mapule I tū au maala taua, ainga I le tai ma le waa o whonati. E whapai atu fōi I le tāpua inga, a le fionga I le kovanasili ma le tāwhatolu o le whainga mālo atu tuila mamanua, o paia wa sua ma le vai whanua, fufo mai tūlangi sa ole ma le launi msailua, a fio whaatui ma tōtoo, ma upu I le manua tele. O paia sausaunga tā ia o Samoa, e afua mai I le one tai se ia paia fili ma puletu. O lea ua popo I le laumua nei, a o lea fioanga, o tia malua manuwae, tino usi ma le maupu ia sua, lea lala tai o le fale fia ma le fale Salāfai, maupu ia te oe le lolonga ma le pule, ma le faitoanga. O le tai au ese lenei le tatou tala whasolpito. Talu mai le tatou Ulua'I Tuto'atasi le afe se lau uono sefululua. Awa o lea ua tatou Salāfai ma whailoa'i Salāfai nei. Mo le Ulua'I taimi, e whaamanatu le ono sefulu tausaga o le tatou Mālō Tuto'atasi. Ua tō I tua a polima, a ua utu le ngase o le toe lau. Ona o le tausinga alofa le atua, talu ona po ia si o tatou atunuu I le whaamai o le COVID-19. O le vala maale ale lea sa whaungata ai le whaatinoina o se whaamanutunga tele o le tatou wono sefulu tausanga. I le aso mua o Iuni, I le tausanga nei I tia whau I mununu. Peitai, o se lao tā ua lea, sa mawhai ai o na to'oto atu I tū mālo uma o le atunuu. E whaatino a lātou whamanutunga I o lātou lava fio anga mā lalafanga. O se whainga sa maitawina le matango fie o tā penanga ai tū mālo ese. O le anganga ato lea, o lo ta ui ai le polokalame o le patipatia o le ono sefulu tausaga o le tatou Mālō Tuto'atasi I le tausaga atoa. O le whaamoemoe ina ia mawhai o na awai uma le atunuu. Ma ia maua le awanua o tangata uma e whai sao ai I le samiina o le tatou Tuto'atasi. O le ala foi lea na ai le finangalo I le komiti o tāpenanga o le Tuto'atasi. Ina ia whaatino lenei sauniga I Puleono nei. Ina ia sanga whataua le anganga o le nuti mea whatasi o le atunuu atoa. Ua whaiva ese fo'i le ulupepe le nei sauniga. Awa o lea ua tātou whatasi ma le fionga I le kovana au le Mālō New Zealand, malona ali'i ma le au malanga mai New Zealand. Sa malanga whapito mai e awai por kalame o le tatou Tuto'atasi. Malona nau ta inga e fia asia le motu lenei Salāfai. O lona awai mai, o le langi soifua lea o le whaawa upea o le tatou sootanga wavala lata ma le Mālō New Zealand. E ala I le tatou whea ngainga whaawo o lea ua atoa le ono sefulu tausanga I le nei tausanga. Samoa ua laua o sina lo Mālō Tuto'atasi. Oi ea na mafuai. E ui ina luta ma saua le tatou fōlaunga. Peitai e le o mawai le tausinga alofa le atua I se o tatou atunu. O a foi fatia o mawai I le tausanga I le whainga whiriwhiringa le atunu a wā upu whai o le tatou Mālō. E le mawhai o na suia ai whawai papa o le tatou atunu. O Samoa e whaavai le atua lona Mālō Tuto'atasi.
ma e Savai'I o na ngafa ma o na ainga. O le ala lea e te pai le to'o matangai le ata, a wao le tatou whasi no manga ma le tofi na tuina mai e le atua, e lau tua i le alofa, ma le tausaga. O manu lau ti, ua whaata oto le tatou mālō mo le ati nae o si o tatou atunuu. E lau alunga i le tofu sao uma o tangata, ma ia maua avanoa e tongi maa whaatasi ai, i tau mawhainga ua fua ina. O le sao Samoa e fautele, e a le puna oe, e a le whanga. Tātou te olo pito waa, mo tātou mulu lau foe whatasi, ina ia se e malu le sao Samoa. O le sanga whātāua o le whātino o le sauniga o le tuto'atasi Salāfai nei. O le ausui ai le Ulua'I whanotanga ale kapeneta i Salāfai i le vai aso lenei. Talu mai le tatou Ulua'I Tuto'atasi. O te manatu, o se amatanga fou lea i le anga i atu i le lumanai. O le toi upu, le paia o le atunu. Tatou fōlau pea ma le whatua tua i le atua. E aua manu ai la tatou fōlaunga. Ia manuia le whamanatuina o le ono sifuru tausanga o le tatou Mālō Tuto'atasi i Salāfai nei soifua. On this momentous occasion of our first independence anniversary celebrations in Savai'I, we remember the sacrifices of our forefathers that laid the foundation of our independence in 1962. We are indeed grateful for this milestone in our history to come together to celebrate 60 years of independence with our people, families, and friends in Savai'I. The unprecedented impacts of the COVID-19 pandemic led to many restrictions that we all had to weather for more than 2 years to minimize its deadly clutch on our country. This led to Cabinet's decision to hold a restricted official flag-raising ceremony at Tia Whaumulinu on the 1st of June this year. However, it created the opportunity for 51 districts to hold celebrations in villages and communities all over the country. That was historical, and many of us witnessed the pageantry and festive celebrations across the country. The hosting of the first independence ceremony in Savai'I this morning mirrors the objective of this year-long celebrations, and that is to encourage people's participation and community engagement in activities planned for our independence anniversary. We are indeed privileged with the presence of Her Excellency, the Right Honourable Dame Cindy Kiro, Governor-General of Aotearoa, New Zealand, and His Excellency, Dr. Davis, and their delegation. We welcome Her Excellency as our guest of honor to the big island of Savai'I. We have traversed rough seas and turbulence, as well as sailed the crests of our successes through our 60-year journey. We should never forget the tenacity, the visionary legacy, drive, and forbearance of our forefathers, as well as past and present leaders, to build Samoa to what it is today with the Lord's guidance and wisdom. As part of the celebrations in Savai'I, Cabinet has decided to hold its first Cabinet meeting in Savai'I this week. This is a new beginning.
Let us continue to sail with faith and look upon God and foundation to lead Samoa safely into the future. Soifua mai manuia. Chạy atu lầu phiếu này chạy ở Mālō lầu phiếu này cho mày chạy ba bia mô lâu sao nó là mà cho một phi ấy anh cha ô leo Tetele mà phá vào ô chỉ cha ba ai lầu phiếu này cho mày chạy ba bia ô leo Ulua'I cho mày chạy wow ba bia talu on phá vai lo cha tu Mālō Tuto'atasi mô sisi na el jangan vai o Mālō Tuto'atasi Samoa I Salāfai nei. O te tausaga tuipaia o le walaulia ina ia o tatou tutula'i mo le taina ma le sisi na e o le fua o le tagawai o le Mālō Tuto'atasi o Samoa. Please be upstanding for the raising of the flag of the independent state of Samoa. Thank you. So mai tua le pulega tini lu ta pabla me tupa posei pe tai mai le command station e pionga mai ava na pama mai ava todo skulu la vai ngai vana sai nei dua ia pale tini lu na o fai mai ko la tu fa loro angai mai tua National University of Samoa. Nalo taitaina Dr. Aiono Professor Alec Kiroma. Le fionga ya Dr. Sua Pista Tesman. Uia leo loo. Paima. Puleono lenei Salāfai. A pefoi le fionga Mutpola Yoani. Alo University of Samoa. Uia lo latu la I Salāfai nei. A fiaine. School of Maritime, Nursing School, Faculty of Education, ia whapea po I mani TV. E tu whatasi tō au, whapei wai, le po whai atu la tu whaloro, noa maota nei. Whaftai mo lo tau sau, whafoi whamna tuino o tātou wona school tau sai, o le Mālō Tuto'atasi. Anga I mai luma mauta, o le aonga whako mai, a tau nei o loo ngawa, mani soifua mālōloina, le vai ana nei o tātou soifua mālōloina. Whaftai mo lo tau sau. So atu le pito I tua o le Moore College,
stasi nei o kolisi el Mālō i SALELOLOGA. Mālō Tetele Mālō Tuto'atasi. Polisi le whakasā Salāfai nei to Civic College. Tasi o polisi le vai tutono si o tatou atu tatou aina foi Puleono i Salāfai. Puleaonga Reverend Setema Lomovi. To duas pulu malfitu da pai Puleaonga. Mālō Tetele Mālō Tuto'atasi. So tujuan matata sese whakasā. Mālō Tetele Mālō Tuto'atasi whakai. Savai'I College, wakai mai rumah lenei. Na poiwa, kaya ko lang yung Puleono. Mālō Tetele kaya mo Mālō Tuto'atasi. Tua mai ele. Polisi o matai vawe o kotua I mai ele. Te aua manu Mālō Baptist School I SALELOLOGA. Mālō Tuto'atasi. Lead the way. Mālō Tetele. Ia se tu batasi o tō ao na o vai atu latu Puleono. Mālō lama. Vastai, tai lama Mālō Tuto'atasi taua. Panau, oleh lumanai dia o tatou atu. Mālō Tetele whaiaonga, Mālō Tuto'atasi, Mālō tūlako I whamana tuino tatou ono tausaga. Arai mai tua Puleono College. Puleono College ia ina mea ia tu Mālō nei Puleono tasi, Puleono nua, Puleono tonu. Ia, I mai o latou au papi nei. Puleaonga le whionga ia siata, le welu, na pai o Puleaonga, duas pulu Puleono, na pai o tano na teino a tauina lenei aonga, nei kolisi, e lima se lau barbaru. Mālō Tetele. Alai mai le tanga wengo a onga ta longa manganu tai tai mai e fionga I sui pule langolango sisili langolango pai o tanga wengo le basengo pule a onga a ngai mai mo le lato fa alo alo. Pakai le soso mai pakai tanga renga manos. Angai mai le
kolisi o Vaiola, kolisi le kalesia, mamona, au paia yaso ngata ai, Salāfai nei, se tasi o kolisi mawalunga. The College of the Latter-day Saints in Savai'I. Wanga mai lumama o nei. Le savali le paia le sauwhainga o sui anu, sui tamaitai anu, o sui atu Puleono talabau e lo lufiufina ma whawhai lenei ma le manuia o nuu mawhianga. E soasoani ai le mitanga luenga o tinana tamaitai a tina e nuu mawhianga ma ngā pisotai. Awai whaatasi mai foi le moi mawina o lo onas fulu tausaga, sui o komiti, whawhautua, lo I lalo le whaamalo o mitanga luenga o tinana matamaitai. A very important sector in the development of Samoa, the government representatives, government women representatives, the youth, representatives of the advisory committees that are managed and looked after by the Ministry of Women, Community and Social Development. They are the gateway to the development of this country. Ai yuli mai ai tua sui o mtanga luenga o tina matamaitai a tina e o nuu mawhianga ma ngā pisotai. Hangai mai le te komiti o tina le awhio anga o Satupaitea. Pita na ui Satupaitea, Mālō Tetele, Mālō Sautaua. Ia ua ngai mai ni mama atu nei, le awhio anga o Salāfai. Toto o li na iwa iai, a inga le mali toa, tausaga la whakutanga na wanai, Mālō le tua inga ia satulu, Mālō Tuto'atasi. Pole sinupia ia o tatou, iswane tatou au whapipia, lenei, Mālō Tetele, nei, lewa, atino atu no rātou, whaaloalo, Tei lava mono tō Salāfai. Tamaitai Samoa Global Group, no wāngai atu, numa mauta nei. Lai titi numa I nei ato walo tono mai e tatou Mālō Tetele mono tausau, ia ua sisilatu tatou Mālō ilo tausau tāua tusai mo tatou whamoemoe. Whaftai tele se mais pat. Whaftai. Ia muria ile le palapo tonga, peluse mumu, tatou lo kafa male. Tuinatu malo fuinatu la o nonga sosani momua, iso se vaenga le atinu, Mālō Tetele, mono te wao nanga, ia whaftai foi. Mālō Tuto'atasi le tatou atinu. Mālō whaftai tai lava I na kusunga na iwalo kai Mālō Tuto'atasi.
que vai ser satisfatório na água. A Savai'I para fazer a máxima possível. E agradecer a Deus. Oi. Ja, kijk hier in. Hier is lastig, ik ga jou.
e fia le mano kako malo, malanga masioto. E fio i taitai o Samiga, ka penga foi ne. Fio me kapingeka, fio me palmia, man kako kapingeka. Mālō le, tui kumuria, ai mai sere. Ka kon ka whangai o kako Mālō ko kasi Samoa. O BOSCO le na whakewhia ni kai au. A umalea, ka walunga le fio le malas. Ia, o se whaelo aku le mo ni kai au, whawhenawa. Se pati mai le Mālō tatou au fia, pati mai. Pati mai le mamalo le au fia le tāpenanga BOSCO lenei tausaga le Ulua'I taimi ua whailonga ina ai le ono se fulu tausaga o Mālō Tuto'atasi le motu tele i Salāfai nei Puleono i Salāfai pati mai le motu whai mea mawhai
tātou au fia. Ta vetai lau fionga Tetele tā penanga. Ta vetai le Mālō Leaina whai aonga ma le lau mua manosi. Don BOSCO, Kolisi, Tata SSA le Kalesia Katoliko I Savai'I. Pati mai.